Luhk Isak Isu. Tip. Sisas kachin masaniyang sabal machon patangko. Songkan makin karayang aramas nan tip utan pan kin miye. Abmet swat yung aramaso makin kareto song pukach. Epan mawang ache ma peichel eo pan prapriyong ni chapin wara o laktak lang nan mataw. Sang ma epan karayang memen machikuchuk pukach nan tip. Kumail erikalaka pin kumail. Mariam men titata. Kapungala ni Melele. O ma e kolula makong. Ama e uyata sapung ew ongu pan isbak ran ew. O pan isbako e koto rem o nta. Iinsinswat kila e sapung. Aka utan pan makong. Poson. Wan paron ko at kachuanong kauno. Maing, kom kachin kalautela ach poson. Kauno ap kachin sapang rail masani. Maamail poson pan laut tuweche kisin waran katrungkis. Kumail pan kak ntang chuka pochech. Pain uskakta sang men o kola patatanan mataw. A e pan tukuyang kumail. En latu men e puka. Ma memen remail mia e latu. Me wia much te kamanga sip kan nan sap. Eriniye pan puroto remail kumail sochakin intang en monti o mangela. Ap en onapata mangen sochuk. En likawiyata likon papa o papa kumail lintoka na mail pan sakasak. Kwa ime pan ut mga mur. Latu men sochakin warong ale kasabal kalangan. Kwa ki eutan pan kapayata masen en ekaun. Ibilduan kumail. Kumail pan kin kapayata me karas magkilaltiyang kumailan buya. O kumail pan kin inta. Kich litu socha kachapekay. Iche paisach sa en kapayata achpuko. Sisas kachin kakelata all chok ek. Ni sisas e kach kotalang Jerusalem. E kachin wait nan pungan Samaria o Galilee. O ni e kachlong nan kisin kanim kis e ap chuwang all chok ek. Reap u tolasang ekis. O lukwar lang kachowan. Maing sisas ach monsap. Kom kachin kupuray kich. Sisas kachin masani railta e ap masani. Kumail koway ren sa Morocco o ale kasaw re-rail. Emen irail niye klangata tuwan e makalakal laro e ap puroto ren sisas. Ngil lauta kap nga coach. E ap partiyang mon alwalwekan pil kap nga sisas. Men Samaria men olo. Sisas masani. Kaitek me me makalakal laro. Aya me tuwemeno. Tame men likimenetche me puroto en kasapal kalangan on coach. Sisas masaniyang olo. Uta o kokowi. Kwe posonen me kakeleyuk katar. Tuen paraton Wayne coach. Tarasi kay ap kalalatak ren sisas. Yat Wayne coach tan parato. E ap kachin sapeng rail masani. Wayne coach socho kin koto ni mom sansal. Socha me pan inta. Yachech Wayne coach. Te yonen po Wayne coach miyar lalamail. E ap masaniyang sapol mechon patangko. Anso eo pan koto. Me kumail pan ananak lang eo rana ko. En nain aramas. Kumail ap socha pan kakong. Miya me pan intang kumail. Kumail kilang. Yonen i. Te yech i. Kumail ter koye wong rapake. Patuan lial e kinpir
o linga apkin kamaray niyata wasa sang apalien lang lel apali yei tuan mepan wiyawiyong nain aramas ni sabwel meran. Ap utan pan lokolok laut mas o pesoik sang ren aramas en tiwach. Me wiyawiyar ni may nowa epil pan wiyawi ni ranakan en nain aramas. Aramas koros kam kamatuk kangkang sakaw wiya popot laulel ran me nowa petelong nan warimo noluk lapalapo ablelato o kamumrayla koros. Piltuan me wiyawiyar ni main lot aramas koros kam kamatuk kangkang sakaw wiya nech wiya sapasap kow im aniran me lot masal-sang sotom kisiniyay o swapel ab marati sang nanlang o kamay la koros. Eri, ituan mepan wiyawi niranen nain aramas pan sansalta. Nirano memen memi ton imwe etepa kotiyang ale kopwe memimi lale. Piltueche memen memimi nansap etepa proto ni imwe. Kumail chamachaman en lot poto. Memen tarela meur pan pupusang. A memen chon mechikila meur pan tarela. Iintayang kumail wanipongo aramas riamen pan memir pon pet cheyo. Emen pan wusiksang a emen pan duweti. Liriamen pan kapel plawa, emen pan wusiksang a emen pan duweti. Aramas riamen pan miminan-sap, emen pan wusiksang a emen pan duweti. John patako erpachoan itagren sises. Maing, yawasame pukach pan wiyawiye. Sises kachin sapang rail masani. Wasame man mela men kin mie, yei wasaw men pir me atan ki pultur kin pekon lang ye.